انطلقنا إلى تناقض سلام الله يا سادة من الرحمن يسار. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إياك نعبد ولا يحيطون بشيء في أنفسكم أو تخفوه إنما يبلغكم بجسم وغفيرا إن الله آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الشهيد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الفاتحة. Menurut cerita dan dia menyebarkan agama Islam. Banyak jasanya kita sebagai rekrutkan nyali na Antara kebuburan benar lo dari menurut nanti kafir mau pemengkur. Nah ia kira-kira dapat pulang angkaman dia na pasal lang itaw. Jadi apa kibur na jibato? Ya, oh iya. Semua gitu. Alhamdulillah, sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, rahmat Allah, berkah para waliullah dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini Madrasah Hati telah kembali selesai melaksanakan
wisata hati, yaitu berziarah ke makam salah seorang penyebar agama Islam di wilayah Ajataparang yang lebih dikenal dengan nama Putuang. Ya, yang menurut sebagian informasi nama asli beliau adalah Syekh Mahyuddin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat hati, sampai ketemu dalam perjalanan wisata hati berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.